kita, kepentingan kita, guru-guru kita, terkhusus lagi pendiri Yayasan Pendidikan Islam As-Sa'adatul Abadiyah. Semoga mereka semuanya senantiasa mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala salah-salahnya, luaskan kuburnya, serta jadikan kuburnya merubah menjadi jannah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lana wa liwalidina wa liwajdadina wa lijaddatina wa liqarabatina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman haqqun 'alaina wa nafsu khususan ila ruh al-mu'allif fi hadzal kitab Hizbul Bahar Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili wa al-qurbat nataqarrabu ilayka bi jami'is salawat allati sulliyat 'alaihi min awwali nashrihi ila ma la nihayata minal kamalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min rabbi wa min adami. Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya wasi'at karomi. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun adarra fi qawlillahi minhu wala na'ami. Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya wasi'al karam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal aqwali muqtahimi. Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya wasi'al karami. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharafan minal bahari awran minal diyani. Mustafa balik maqasidana wa filana mamada ya. Oh, saya lupa bawa air, Dek. Jadi enek, tahu gak? Kalau nggak minum enek, lupa bawa air. Ada ya di sini, tapi ntar aja deh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa inna billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana
min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabl la ilaha illallah Sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ittisal bil din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Majlis talim ini hari ini hadir seluruhnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu di acara tawatuk sementara ini kami dari seluruh pengurus Majlis Talim As-Sa'adatul Abadiyah tentunya jika ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti akan memberikan ceramah sebagaimana yang tertera dalam undangan flyer yang saya sampaikan lewat media sosial. Menurut rencana adalah Ustazah
Haja Bahijah Hamid. Assalamualaikum Namun teman-teman, ini berhubung ada beliau pengajian ibu-ibu. berhalangan Pengajian. tidak dapat hadir, insya Allah nanti akan sekolahan AA. menyampaikan tausiahnya Ustazah Haja Ida Rosda SPDI MAG.